امریکا راست راست 120 تن چک دشینه بو یا پگا و لحسک هفپیمانی خالن داعش تو براندکه. لسلیمانی بریار قداغ کرنا چنو هاتنه درکتیه و نیچر وربان برزانی لگل وزیرین گوران جویا. لأنقرة خاپیشاندان و حکومت ترکی لسر تاقین توانبار دکن و لأرد رومه رفچون و کشتنا دو لشگرین ترک. دوباره سلاف لدیجی کمپوژیا کل انقره پیک هاتیه کوته دا به دهان کس جان خواجدست دانه و به هزاران اشتجین درسمی دبن درشما کس کدا کو خاپیشاندان و پروتستول درخستنه. دهدان ایواره به هزاران درسمی کل کلانا هنره دبن سرپرشتی کسکه دا لحف جیویان با ارمانجا شرمزاد کرنا ایریش و کمپوژیا لانقره لدیجی میتینگ آشتی پیک هات کود انجام وی بویره دا به دهان کس جان خوابدستان و به صدان کس جی بریندار کتنه و هاتا کلانا بهیجا بوران خوابیشاندان دارکتیه. دچالاکیه دا پارلمانتر هدپه یا درسمه ادیبا شاهین و هفشارداری درسمه محمد علی بول و نونرین پارتیین سیاسی و ریخستن جواکا سیویل جی آمده بون. خوابیشانداران کود بن پاکروانین کود اوی درش میدا که هاتنا هلدان ام کوجران جکم کوجی آمده سروج انقره و ناس دکن دا مشیانه. گلکی جاران جی دورشمین که لدیجی حکومت آکا پارتی جی و دولت ترکی هلدانه. لگوری دانین سروک وزیر ترکی کنود و 5 کس جیان خواجدست دانه. هر وسا و لگوری دانه نماسا کریزه یا پارتی دموکراتا گلان جه 128 کسان جیان خواجدست دانه و بهتری 508 کس جی بریندار کتیه. لنافچه شنکای یا ادرومه و دنافبارا گریلاین پکک و هیزن ترکی دا پفچون درکتیه کد انجام آویده دولشگرین ترک جیان خواجدست دانه. لگوری آگاهیان که پارزگاه اردرومه جهری ما اکشار یا که دنافبارا نافچه شنکایی و گولا اردخانه دا دنافبارا گریلاین پکک و لشگرین ترکی و پفچون درکتیه. هاتا گوتن که دستپیکا پفچونان دا دولشگرین ترک هاتنا کشتن. هاتا راگی هاندن لحریمه هیچ پفچون دومه و گلک لشگرین ترکی بر بجیه بیاره و هاتنا وگو هستن. دروجك رشو شرم ده بديلان و كانو دلخوشيه 128 كافوكين آشيتيه رحو جاني خوا كرن قربانا آزادي و دموقراطيا غالي خوا لهمبر همو آلاو و آواين تروري گو دجمنين آشيتيه پیکتینن. انجامین هر دو تقینین گود کمبونکا آشتیه لپایتختا ترکیه انقره تقیان گهشت 128 کسی گو جیانا خوشدزدان و 512 جیبریندار. افلگوری آگاهی ناوندا هدپی لانقره و هروها گو بهتراوان کردین آلیگرین هدپینه لسروک وزارتا ترکیه راگهانده گو جمارا قربانین تقینان تنه نوتو 5 همولاتینه. تقین لنیزی استگاه ترینه یا انقره رودان جه گو کمبونک هاتبو لدار خستن جعالیه یکیتیا بازرگانی یا کارکرین رخی گشتی ولیت و هن گروپین دن ین جواکا سویل ارمانجاوی کمبونه او بو بانگا بداوی کرنا شر دنافبرا پککی و هزین اولکاریا ترکیه ده. اف ایریش هات بری چند هفتهان جهل بجارتنین ترکیه ین یکی مهابه. وینگرکی راگهاند گویی چند ترمین نخوماندی با آلین خوپیشندانان دیت پشترا بولیس هریم دور پیچ کر وزارت نافخویی یا ترکیه دا خویانیه که دا ایریش پروپستو کر و وک ایریش که دجی دموکراسی و آشتیا ترکیه آنی زمان سروک وزیر ترکیه احمد داود اوغلو بانگا کمبونک آورته یا اولکاریه کر جبو گفتگو کرنا ایریشه اوغلو گوت ادلتن پشتراست لجمع هنه گو دخو کجان افتقین پیک آنین و تخمین هیا گو داعش و هن پارتیین چپ بدودنه. Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek أدلة راس الجمع هنا قد خوكوشين داعش أفتاقين بيك آنينا أف إيريشا ترور آرامي أولاهية تركي وقلما أرمانج دكا آلين توانبار أون داعش وريخصنين چپن أم سوز ددن قو أو گناه كار بين جزاكرن tercüman olacağımıza inanıyorum. PKK جی آلیه خود و لسر زمان جمیل بایق آمده بونا خو بو آگربست دیار کر لآلیه کی دن هن چاودرین سیاسی دبینن گو کارن وسا تن تروریستین داعش بکارتینن. Of course, أفكار وساين داعشنا
تا ئاواین پێکانی نەوێت تەقینێت تەنێ تەرۆریستێن داعشێ پێکتینە گەلک پارتیên یەساری û PKK تاوانبار dikin lê tenê Daişê van teqînan dikin. تانها دو کسی برپرسیاریا خو درباری هر دو تقینان رانگهاندیه و اولکاریا ترکیه جی تو گاوین برچاوه ندانه خویا کرن برینها تقینا سروجه جی لیکولینین وی بداوی نبون و او یک دده نیشان گو پارتی و حکومت اردوغان بنزیک بونا هل بجارتنان قلستر دبن. دیسا لباکوری کردستان هیزن انتی ترور و هیزن پولیسان یان گریده حکومت ترکی 14 اندام داعش گرتنه لگودی آگاهیان کوج مدیا ترکی را کود انجمن هیزن انتی ترور و پولیسان هجمارک اپراسیون لیگرینه لباجارن روح و قونیا یان باکوری کردستان پیکانینه هر وسط انجام وان ایریشان دا در دور 14 اندام رخصتنا تروریست داعش هاتنه گرتن کود ناوان دا جی جنک هيا ارتشا ترکیه پشتی هر دو تقین انقره هجمارک ایریشین آسیمانی دجی بارگهین پارتیا کارکرین کردستان PKK لناوا ترکیه و چیای قندیل پیکانینه تاویکو PKK جالی خوا آگربست راگهاندیه. تنه پشتی روژه که گوشروان پارتیا کارکرین کردستانی PKK بریارستاندن گوشره خوال ناو آخا ترکیه و باکوری کردستانی راوستینن فروکین شریین ترکیه بارگهین وان لقندیل و دورندن ین کردان لباشوری روجلات ترکیه کرن ارمانجا توپ و ایریشن خواه. جدرین اولکاریا ترکیه دبیجن دناو براسی و 35 شروان PKK ده انجاموان ایریشن شم و یک شمه ده هاتن کشتن. سربازکی مزنیه اولکاریا ترکیه جه اجانسا رویترز رگوت اف آگربستا PKK جبومه بیواتیه او اپراسیونین ما بی راوستاندن بردوام بکن. جالیه خود کما جواکا کردستانی کجکه گو PKK لجیر سیاوی کاردکه روژا شمیه جه شروانین خورگوت گو چالاکین خواه لشگری راوستینن جبلی دما گو راستی ایریشان ورن کجکه راگهاند گو اف بریاراوان بوی مبستیه گو هلبجارتنین مها یازدان داد و آزاد بن. ما بانجی کرن ما گو کرد کیده که قوات استراتژیک البته کی روله پیکت وردا مزنه. هجای گوتنه یا گوراگهاندنا آگربستا PKK چند دمجمیران پشتی هر دو تقینین انقرای هاته کرن دوان تقینان ده و لگوری آگاهین هدپی گو 128 کس جخو پیشندان جیانا خوشدزدان و بهتری 500 کسی جی بریندار کتن. لگوری هاتیه راگهاندن گوتانها بهتری 500 لشگر و اندامین هزین اولکاریا ترکیه ده انجام شر و پفچونین بشروانین PKK را هاتنه کشتن و جتیر مهی و ایریشن اسیمانی یین ترکیه لدیجی PKK دست بکرنه پشتی گو آگربستانی زی 2 سالان دریش کربو هاته هلوشاندن. جبر دورپیچ و روش اولهی یا خراب آبوری هریما عفرین پاش ودچه و باندورا ویاکی بار لسر ملی ولاتیان گراندکه رونیم بیتر لسر روش آبوری لهریما عفرین در پور جوان ایبش ام تماشا بکن. جارکی دن ریکن در تعزی و اطمه ین کبر و دوار عفرین دچن هاتن گرتن و تنه ریا عفرین و عزازه لپیش خلکی وکریه. بلند بونا نرخ دلار و گرتنا ریکان هشکو بوهاین چتان بلند بمن و هن خلق بازرگانان تاوانبار دکن که او دست راشیه دکن و دست دینان سر بازاران و بکیفی خواب نرخان دلیزن. تشبر بودی به میدو وکی فتره ریک و دیگر تشبر بودی داخی بودی او داخ نیفک همین داخی اصغر سیگی شاشو واس فرق هن احتیاج هن ریکی هجی دلار $7 بیتش بودی سه سببانی. ریوی کودریا دارت زیرا دچو حلبه به حوجه 14 ساعتان بو. لی پشتی گرتنا ویره که ولاتینا 4 دبینن کودریا عزا زیرا بچن حلبه و 18 ساعتان لریکا چون حلبه بدن. از دارم حلب دیم ام درکی در تزیرا دشین دهاتن طبعا ريك ما بين 4 ساعات حتى 8 ساعات درجة ده بريفو تقريبا شال حاجز هاي دقيقتين شال حاجزي نكارة كده ارتعزي هاتي قرتن عمد بيت فترة هولي عمد عزازي راهاتن ريك كوكنام أمانا 8 ساعات درجة ده وحاجز بران ريك فاكرية بس إنه بزوري برا يعني برا دنج حتى ريك بعد به
بلندبوونا نرخên سوتەمەنیە jî bûye sedema ku nerxên pêdiviyên jiyanê bilind bibin. Ang û bazirganiyên sûtemeniyê tekez dikin ku benzîn ji bajarê Hemayetê lûma ew biha bûye. Bi trê benzînê êro cema 62 25 xwe. Mozût kezalek alhol cara 6000 ew jî tune. Rek serma qut kirin vanet cevat Nusra û Daeş dara rek serma qut kirin. Her çû serma bo bî û ez me çê bî û kême çişkê kêm tê cema biderê. Ev ne cara yekiye ku devera Efrînê rastî xelekên nûrpêşkirinê tê. Di va sê salên dawî da gelek alî vî karî rabûne û wek tê zanîn ew alî ne tenê ziyanî bi xelkên Efrînê dikin. Lê xelkên deverê derdora Efrînê ziyanî dibînin. Ji ber ku gelek tişt ji Efrînê derbasî wan deveran dibin. Ji aliyekî din ve ji bo parastina ewlehiyê welatiyan desteyê karê hundirîn biryarek bi dar xist. Tê da derketina welatiyan ji deverê saet 7 îvarê heya 6 sibê qedexe kir. Ciwanî biş Orient News Efrîn. Di dawiya bultana me da dubara kirine sernûçê. Amerîka rasterast 120 ton çek dişîne bo YPG û li hesekê hevpeymanî xalên Daişê toparan dike. Li Silêmaniyê biryara qedexekirina çûn û hatinê derketiye û Nîçirvan Barzanî li gel Wezîrê Goran dicive. Li Enqera xwepêşandan û hikûmeta Tirkiyê li ser teqînê tê tewanbar kirin û li Erdromê pevçûn û kuştina du leşgerên Türk. Bi vî awayên giştin dawiya bultena îro heta bultena siba. Hevşad û bextewar bin. Velat çok az başvurunda keçiki lili mirov eda ser bilinde delalili. Velat çok az başvurunda keçiki lili mirov eda ser bilinde delalili. Limen rezzu nefeze keçiki lili cihumari metretüne delalili. Limen rezzu nefeze keçiki lili cihumari metretüne delalili. Ezizanım vela fışe lam kololo be vela jiyanna meşe delalolo. Ezizanım vela fışe lam kololo be vela jiyanna meşe delalolo. Eren vela rızkar bükün